Poštovane koleginice i kolege, želimo vam dobrodošlicu na Novosadski saradnju. Pre nego što ste postavili našim novinskim primjerima, molimo vas da minutno čitanje, odnosno postavljamo. Hvala lepo, dobro znači svima. Želim da je žao
da i slabih druge institucije rade, hrabri da to i uradimo. S druge strane, moram kažem da bilo izuzetno teško organizovati prvi sajam, ali je gotovo s obzirom na okolnosti i čemu se zapravo svima su pomogli u Sadu, u pokrajinskoj vladi, u republičkoj vladi. Evo njih je na neki način i obećao da će biti sa nama, ali nešto drugi programa za usvajanje budžeta i tako dalje. Stvar želim da kažem, žao što u ovom terminu neće biti održan sajam obrazovanja, dan je nešto otvaranja, sve neće biti u 2001.Ogrešni deo, Grad Novi Sad, kao i obično, podržava Novosadski sajam organizovani svih, a s posebnom pažnjom događaja posvećeni kulturnim umetnostima. Danas je sa nama članica Gradskog veća za kulturu grada Novog Sada, Nataša Šegović, posebno da se vrati. Izvolite.
Sanja Živković. I sad ima u Bugarskoj ima premijeru. U nas ti treba bi se njima. Vamo jedna igra, ako se sjećaš, Jasna Gelji. On je isto tako u Kanadu, on je slova, najma stara, odlična predstava. Možda bi ga sad prepoznao ovako. Malo mi je Ne vizija, tako? Znači, sad mene dve knjige, otkud sam jedna, otkud sam druga, sad mene sam, evo me gledam, sad mene sam, znači oni imaju novce, ja nekaj propala i već izađe račun. To je to. A ako oni meni daju karticu, onda ne krećem total, nego to je jedan on se tek onda upravo. U stvari sad je otkucao. Znači, ideš na C, pisanje ovog jedan. Je napisao ono Branu u Vojvodama srpskim od Prvog svjetskog rata. Glumim u toj Brani. Znači, točno
Thank you.